Evangelis dirinca Indon di bentang cungi ban shim ani ban keren sepang kata panai cungkai sepang gini kisi di bukhatu tehani ke canmi ke punta lesi ka kamram conga kalong ban kum kata ke pasdang kalong ban seng ya kata kalong rim conga cing semutu conga sumpi di kisi di bukhatu kemudian ayu ini kesini bukhadu nyepek kecimut kicongkah ha testament kebarem berkuncuru nyepek lu kecimut congkah testament kebermai berkendon sepun idon sepun ba idikot lereng pulilun hereng ini simpang ki kaduk ne ki dikot kiba kam ilong don kam kibela on ai cintip ingi kambun wede bagane kebentar ti ni ya no seprang cing sekri kicongi ya cing hikai kicongi tengah kumpau ka burung suplai ba kami mut pia poin ni canggih pemerintah ngampau berkat dan penyebut rei barok net scam balik ke por kan long cingku kumbang long cingku yang akan long cingku ipi tu yang benda cingkuai try memang berkerau pabi bagi cuma berkat kecongi pabi kalong kabarit kabacundong palat bangimlah pentip lut ke pabi icimut kicomeh bangimlah pentip lut ke pabi ikilenti kicomeh reatrai melai ni ke Bible kaktin kicomeh hak bamem la pau syaitari ladi haka pabi badia kicing-long kicomeh la pau atunjuk kicing temu kicomeh berhani kapor kupam nya puli bangin nya keren sohang kata kesni ki bukhadu kupam ai ni kicing syai pemersi bucomel kupam kata kesipun syai bahkan long hi kupam ki donu kicongi we inla kupam pan semutu susu pada penyandai la jong kicing kicongi pada kamon kicomel ngati baru ni kapor haga cingnya jong sim jong kini baru apa ha kristen jong Yesus Kristus putra lalu tas cukup dulu amin ka cingli kisni bukhadu haga tin nongwe dan tin kri os katoliki bomot cingli ke bukhadu kani ketika mat kapa krau ha hadu tata ngala persamban warai katukan ni beta bagi dia keren tambah di sini keren kini kakun tulut dong sedong kini cingkai terbaik jong Bible yang disini bukantu kakun tup ya kecingwan asin jong Yesus Kristus kakun tup ya kecingkrong no resekitip ikata kakun tup ya ka beneng ya ketucok kakun tup ya gini kecing kecing-cincang kakun tulut dong sedong te hagi ni ki arsni lesni dengan keren ese dengan ong kam patapiang ini bagi dia bagi yo ban ketalut kita kimat ki bentar
Rehan ni kapor ta lesi kapangakwa at kabala pensya nga kalong ban bertai pi ban pensyai pi kecingmut ayu ini si bukhadu ha tesmen barem tesmen ketema tamaswa bangan batai ngam si sata hat ko asya ban asya pi katu kan netli ki nomrem bangi ide ban smotu kan ini kapang kabalong controversial bah kabamut kabakring bah ya kicing ya per cingmut kabala pembi ya kata kicing ya pat ya kicing ya pra kicing bom ya sutu kicing bom ya setengah su tak bangalap tapi puli ke Bible di baru kawai baik kicing kai tempai ke Bible ka topik ini katakan pang kabam kering palat ya kicing ya kata kicing ya mai kicing ya kicing bom sutu cumut kata pang kane siapang kisni bukhadu anu dan ke topik kabakam long kum kadi namar kani ke topik kalong ke topik ka om dasai dulu tata pasti dicumple tapi pe jak tin cumple kam dalong clear kam balong kiwe pam nata kada ada sim ya kowe ka benta ha kecimut conga kawan da kumne ha kecimut cumpi kala kawan da kumne Padahal yang ada kapal tentang aku itu berpindah peneliti cemut sas berpindah pensengap jar saya cemut cupi sipor pen nomor penteli saya cemut cupi kumpa pen patip si pang ini ke bentar aku pen sudah saya lagi kum kita mempatip ki padun idea si pang kene si pang kene kapang lu kene kapang kabar sya atak bang sya kentok bang haki brio kamtam ki brio ki bom nek ule ki kentok hai kene ya kene ka bentar boru kim kelange ki Yesus Kristus boru kim nek Yesus Kristus ki kentak Yesus Kristus dei namar bakim yo ki cimut ko pura ya kene ka bentar we na kita ubalong hakmat bila menyepit kena semla udah Bertrand Russell bila tip ini di etias ubakrao ha uba teri uba ngalam uba lo hikmat perke uniru ungai ucisu uben Yesus Kristus ubennya kebalang di ha ini ke bentar ini kisgi di bekadu akan yang cingkai kebalang hikai syabang ini kisgi di bekadu mar kada makwa baginya seng syai pemagre mengenai janbi mentah nama pi dadani puli kabagul sidong mentah te para bengek dalam ai pi kowe ke dekat ngan ong pi kan kalian sini ai kecimut kucong pi ai kowe kecimut ong ini sedang sini ai kecimut kucong pi ai kowe ong sisa kata kowe kalian ai kecimut kucong pi ai lama kecimut kucong pi balik kalau munde nego Bible namar balik namar bagi pher namre ya pher namre mo ngi pher nang nung istam kenapa bensyai kan ni ngakwa ban khat anu kena samla wan kuntan berwan bagai kerja wan kerja bahkan syai ini ada keduksan wan kerja toh kedum yang nang ni entah pak rek ni entai sia toh yang entai banyak ni kan banyak toh pe mentah ai kena keduksan ngan ong ki si phokam na ka ba piyo ya ke ya kata keksian to kam si phogen ta si phokam nyo baret kam nyo si phokam pe hamo to ladon nam si pho to lapo henta to baro ni sedang ni tamak ya poi dalam ngacok apa on bu ipini cingkeli para bangek balik ki poi la ngacok to sungha sungno ini masalah balik ki poi la ngacok namar baki sedang na na kacaka kabaya phe mana na kanom rem kabaya phe ha kacuk kom ru ni ya kali kebentah ni ladon ki belayo cingkai nang ni nang tai ni asno nang ni nang tai desi bedan bo ong ni don bo ong tas nang si bohadu na ta don ru ni belayo pe ki film ma ki jok ka peneng unta terter don desi ki dia jakran hapo balik cinglek balik besong kali unta terter ladon ndiak la icong cingmut congki la kacong nang rem ko congki panamar pakadang ya poi lala kacong ke cing pungkut ke cong ka conclusion ke cong berkani kemarah kata kacingnya perat kata kacingnya terfuk kacing bom suku cemut hari-hari kacing mentang aqua banginnya ben sudai cuma kat cumpi sipor
banyak kering bersedang ngacu. Namar balai, namar bertandah bang sedang ngacu, nyapoi kecingmut kecing sutu cungi hacu. Kemangal api kebusa. Lada on ngacu lada empoi hacu alis lakamnya jan. Nyalai su wak. Maka kadau ngal pendui pi perbanyak ban pendulu yang kecingmut cungpi. Lesidon kibangan keren hari cantik unta desi kipa pimpat juga snow kipa dangok mai pi lesidon kipa pilih snow ha tehenrei pengkulu yang cingmut cepat dicompi pediang kipa pi snow ha palada kadon kipa pi kamla pan ai cingmut na pediang kita pila pan ai cingmut ya nah tambah shopping nya istang nya poi shwa katu kan ne itu kan ne kimat ne kinorem kipa hidai ban smutu kapaning kom kamat kapang ini bersutu bagi pulih sing bukadu kedai kecing smutu kapang idon sipang kapor kapaning kong ide ban establish wa ini ban seng nomrim swa kumu ni smutu ya kapor ni ngala mundur bandon itu wai ku dia ne bagadan kam kontrol tampak umlele siap ngala ahi ban su batai ki ketir kecing smutu ya kapor pe per han na kawai kecai pendriu su kawai kecai pendriu na kawai kecai nyam su kawai kecai nyam ngi belakang Kristen bat khamtam hari kasih jongiru bat kini ki briu ba hakin ki ka ba ong modern area ni kisngi ki pamenta ki don yang ta kecing smutu ko ba ong ka Judea Christian concept of time ini kata kecing smutu ya kapor kum ki ciu bat kum ki Kristen kecing smutu ya kapor katkum kanongrim kuciu katkum kanongrim joki Kristen parkuncu kini ki muslim ki sutu kapor kum sutu mengi bakata kalong bakapor kalong kumulai sama mau kumuni ulai kita kumuni ulai berapa ulai mukadon ya kecing sedang berkadon ya kan bakut ni sutu unta ndon skoper su ini unta hari kecing net baper kumka Hindu kacingit Buddhis, kacingit Taoism, berpiwat kita siam kikingit bakapor kalau mulai, kikingit bakapor kalau circle, kata kong circle concept of time, ini cyclic concept of time. Kingit bakapor, kamdon yang kacing sedang, berkamdon yang kacing kut. Ni ingat bakapor kadon yang kacing sedang, berkadon yang kacing kut. Badai nomor bangingit bakadon kacing kut, ni sapuli kebakut. Dia namar pangingai bakadon kebakut kan sadon kebakut nat kadang ni aku inti yang kata kebakut bat ni ya pulin pelong ini seminar syapang isni khadu hari kini kicingnya baper bisa mak putih kingai bakapor kalau lebe skumne sutulun kamdan kecingkut kapor lada yang kapat kingai kiom kapat ladang om kubriu umrat ada om kumrat, kumuplan, kumbat, kumta tertiak. Hari ondan cingkut kapor ondan cing sedang. Pada mata kadau ka ducok ka neng utai ki Hindu ki bengek Buddhism kim ngek ki ong lakut. Anda layak lakut. Mlong ondan Yesu. Ni ngek badayak dan sekatan rema kipat lakut ki ong. Ni dan ni kata cingek ka ong ayu kadon ya kapor kadon ya kacing sedang kecongka bakadon ya kacingkut kecongka banipuli kata kapokut ke kendiak nak pak keren kasayang kangek kae kebaksayang seperti kangek kendiak naman hak ya tak start ha menshua kam menshua apuli phang syamba kasayang sunon kong kangek pakapor kamdon ya kacing sedang kamdon ya kacingkut kasayang sunon kong kangek undang kaong bukno bakapor kamdon dengan cing sedang kamdon dengan cingkut kapor kadai ka ba ubriu hi uthauhi kasayang sukane kuntan suara hari suki pasuki kisyam ba mentah ke kelas dan kelar langit ba kapor kleng kumba thau ya kini kayeng kumba thau ya nga kumba thau ya kini ka perthei ya kesgi kini ke baro kapor la thau ya ka kasayang singit kuntan ta ya kapor la thau ya kapor kadai kaba kaba sutau ngakwa pun sutu kata kekelan tinjak tapar ngakwa ban establish dia ban seng nomrim bapin sutu ikabakut
kita. Kumno kita kapor kadang ni kecik sedang kadang ni kecik pun. Kisam ba kum kani kapor ma pelai unde pe ai usahi. Pada kapelai unde uhap support. Ya kani kapor kadi ke gravity. Ikna ketip berpuli kata kapor cok kapor cok gravity. But kisam ba ha perthai but ha umet beneng Jupiter ka gravity ke phe. Gravity ke phe na ta kadau kapor ke phe. Ha perthai shi sngi long a sau tang ha Jupiter but shi sngi long tang khandai kenta san riu mini chpo kenta shi sngi. Na ta dau sutuk in sense oh blank. Na mar ba ka shakta ni kapor ha kini ki bala thau. Kapor blank kadon dia ke kadon dia ke jing sedang berkan sedon dia ka jingkut. Kan sedon dia ka jingkut. Di kai ka bakwa pustu nang ni kalau kani ka peningkong ka banget mengi kumki krista maka por kadon ni ka jing sedang kadon ni jingkut la pen sisa ong tang ka science Henry ka Bible ko puli ba Genesis nang peningkong dekat ka peningkong Genesis nang ka peningkong dekat ka peningkong sa pamo ka Bible ong ni ha ka menengkong ublay lapai neng batya kendo tamang akwa pin online tu kinti ha ka menengkong ha Bible pareng don koma te kindet itu mas ndep itu menengkong la don koma sedang ublay ha ka menengkong kamu kuno ni kamu ha ka menengkong ublay ha ke baro berkumbak sen ke pensisa baka por kasdang por bathau ki baro mubleru ha ko menengko uthau ke po mukani ka thoi ke ya ka ching sedang ke po ya ka ching sedang ke po baka Bible ko on nabi puli na Marcos ng khabar ko like jisu on but kiwe ru ki bala puli mantan daiba badai manyat hang chu baka por kan sapoi se ka pokut kecongka por kan sepoi siak bakut kecongka uplei dak la thalun mu na dong sedang bat ngi ki priu ni dong kita ki syate ah kapor ngi we are time bound on tinong we ngi la syate ah kapor ngi mla balat ah kapor ngi mla dong sange kendian ngapar kwa dong temen dan kwa dong sama sange kendian ngi mla dong minta kapor kaya di kaya step Bat mentale ni de suya keren. Imat lamangnya estek sisa dengan kapor. Melapai snow. Bat sentus bisa mengani ba barabor hak sisni dan apsa tentang dapat tayaki. Rimangani kisam bagi don kadang soal pemai sam tentang ni guna da ki second. Akam step kendiat kapor. Akam step kendiat. Bat ni diberi nisa syate hantar. Orang isong tentang hal ini kapor kalau bercinta, jelas tak bercinta. Hal ini kapor tentang isong ini ingin lah, bukan hanya cukup kapor seni style. Nanya juga mesti kita. Namar kadang, namar bakapor kakut, niru insakut. Kecing puli yang kesini kadu kadon arguta. Kawai kesini kadu kapor kadu kabalong kulum general. Hawa Bible lah kau kata kecing wai juga pertai. Kecing sisa, kabakadu, kasih jas nem kita kedet berlong belum, hanrei kabakut ru, kadon kabak personal eschatology dan yang tak personal kesini kabakadu jonga jompi iwe, tada kapertai kabakut, nging sakut, tada kabakut mengiru kapertai kabakut, kumno, dah kumno ru, ngidon baik kata kecingkut. Kapala pensional rim dan dah pasayan suju. Di nama apa kadang kaipat balik ngakan ya kadi bentar. Kadang kalau mengapa suju, pergi pakadon kebakut. Kaipat kecingmut kebangi di banyo ya kan ngakan ni. Kepeningkong kecingmut kebangi di yo pakadon kebakut. Kadi ba kai cingmut ya kecingim kecungak cumpi. Subuh saya ada embed mah. Embed lagi hajar senam, paus lagi silap senam,
im sa be hapte kanong kunut lai kecik im kanong long su ka badon jemut non jemut su ngacu da snow te temen di belakang temen ha yang ni latat ngapa maliknya ngomong tang bolong kristan rewat ki bolong kristan mas snow tong ta latat song ni pite wa maliknya ban su im sa nak hajar hajar senam lagi lak senam su im sa kam cing im kam long su ka badon kecimut kumbolong ini Hindu beli pe khat yong ngakai ngak briu mentah dangale kha beng inga yap ngak beng inga briu mentah sita dangale asliu khai ngak so dangale asliu bat khai ngak lang bat tas tulun ne bat kecing pendim nya ki ni hangi di Kristen kecing pendim yang ni kadai bale ban lait nak pop ban lait nak ni teh haki kecing pendim kolong ban lait nak kata kan cing tulun kita ke beli makir kecing pendim nya ki kadai dam ban lait nak kecing kapat ban lait nak kecing tulun ban lait nata ndan su yo ndan su baru ni bodhis ngai dama bodhis tu ngai bakapat tu emas siap kamen siam ke her bakal kata kawan kata kosmik kata ngomong kata caka kabadon tang kimen siam sedang ta lalu tang ku gel air sedang tak dan cukup su hari kebaik ko ong ni kai cimut ya ga cingin bucunga cumpi ma dakut nang ni pertes sebut dalam ong pi dakut la poi sebelum cintep ong boong ruang kasih fitra ga cingin kolong ko cimut cumut hari kecil kuliah ya kabakut pat kaaci kermen yang ibadah kut tu kadon kata an selong kata bermal kadang mak pinan ni nan usdang kupi prabange kecil kuliah kabakut kam de berpenting pi sama kade ben ai pi kecil kermen badon kabak hamha kapan sawan banging la mesti omah hari mentapat ngam ong mo kata kali kecil sisa ko pietip baik internet hatu sini pengapun krek yang kena kapang ngapai internet end times Bible study atau lani last days Bible study ngasem sebun kecil kai okay dan ketua ni merap hari kampun hina kita ya kibom merap ya bongdon kecil siso ya kecil kai masih penting masih tik ya kecil snow jumpi mana kata web masuk kata ngam yang hani berpenting pi lada kecing kai ya ngan ompai nani sedang lada kecing kai ka bakut ka penting pi kare kecing kai ka bukle no ble mesti kecing ti ble kecing ai kecing kermen nanta ka kecing mut ka bangi sutu apa don ka bakut kai yang tak cemut Kaan kecil tu, kalau orang ini, bukan setengah kalau kayak tu ini, bau ni boleh siapa nak kau apa siapa kita, ni boleh, ubayaku semula pelok, siapa mau, boleh batal, masuk tahu boleh, semula pelok, handrai kolosai nom menengkong handrai dau, hau, bat lah pelong baru, setengah tak. Kalau saya nak menengkong dekat riu kaum ni, badau la pulong yang ki baro, bad hau la pulong yang ki baro, bad yau. Uni uplay bolong sabar jom pertei sabar jom kecing tau jom. Regustuna kalau ba wante bolong riu, baniu bandan kata kecing dek benang. Long tak ada soal besar epi. Sebut dan orang tahu ya kene speaker. Orang tahu ni speaker mengelak orang bayu badan tu hapo. Demdeng. Nak kemari keren ni kata tip kade nak lat tip te mensuai tu masih sama sungi te. Badan kata mensuai ke radio he ke radio ham tip ini gitu balak ham temen lesi kitip kita ke radio te kitu snap radio be kita dibrio teng hakpon dai le bedon radio tang marwe la malang baru isi snap
baru proses nong layas ngap lang deh. Kesan ngadu utar radio, daya do layak bleach po lap leng arti di na di layak di tadi. Ong ta uwe layak mawai deh. Layak mawai. Mereka ku bang aswa bersumki di kolong tanda bu ublei pat masuk pi si bentar kolong punta deh. Ubat tahu ya kan di speaker undan hapo cuma di speaker. Ublei lu wanu ba utau yang putih udan hapo ulang sabar cuma putih sabar cuma kapor balik sabar cuma kapor nama nalas pun sisai pitan bakapor lah tahu sabar cuma kapor sate kapor mut kamu penuh punta mut ini bahwa ublei upai yang cikim cunga cumpian kesikha cunga kadai kau senam kendai buat sikha ipa cunga senam riusan Hamzai ublei upai ngalora ui ibi kuncu umbakalang haju entah ter undan kita kecipnya perpon ublei namar balai ulong sabar kapor aku mesti kata daya keren kaciliu bak ngimdan pot kira temakai kecimut kalau menete ublei pat wala ulong sabar kapor sabar space sabar ni uwan bandrung manlong do hapo cong kecintau ni cong baniu ban sna ya kata kecinya dei ke bang simet bat nga bat pi bat kecim puli ke bakut ya bakut rukai tu dengan pi bat isi pit pai kan ni la sisni like om mata nama pengalaman ban biang suami yang poi cukui keman saya sisir kecim puli ya bakut kam dei ban ai cing pi mereka dei ban ai ya kecim